Monkey in the jungle. So what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog is wala muna yung baby ko. Siya yung mag-video capture sa amin. At doon kasama ako. So guys, ito po yung kasama ko, cousin ko. At ipapakilala ko siya sa inyo. Siya si Ken Flores. So for today's vlog is nandito po kami sa Lapu-Lapu Plaza. Ito tour namin kayo kung gaano ba talaga ganda ang plaza sa Lapu-Lapu. 3, 2, 1. What's up guys? Mao din ang plaza sa Lapu-Lapu namin sa babaw. Yeah. Makita na mo ang kanindot sa plaza. So here we go guys. Wow. Jose Rizal, Dr. Jose Rizal. Kikita nyo ba? So guys, mao din na si Dr. Jose Rizal. Ganda. Dito pala. So, guys. So, nakikita nyo man niya guys. Nagpa-fireworks yan paggabi. Yan o. Yan o. So, bababa na tayo. Let's go! Let's go. Hi guys. Wala pa guys, nalipo rin. Ay, oh, saka. Slide mga tikuwang niya. Slide! Parang bata guys. So guys, madubis ha. Let's go, let's go. Monkey in the jungle. So here we go guys. Mga din na ilang CR guys. Grabe kanindot pag kalimpyo guys. Tanawan ninyo guys. Grabe kanindot pag kalimpyo. Ganda dito guys oh. Pati loob nila. Ang linis-linis. Tignan nyo ng mabuti guys. Napakalinis. Inalagaan talaga at yatiman ug maayo. Shout out by Ken Flores kaya nga sa uliyo. Kani guys ay kani. So hi guys, dili lang ikuto mo. Don't forget to like, comment and share and subscribe. And please guys, don't forget to click the notification bell Below. So bye bye guys. Thank you. Thank you. Hope you enjoy this vlog. Ano sa atin?